از فکرم که مدگوت یعنی دوی اول تشتا به نفساندنه دما نه هات نفساندنه براستی تی بیر کرنه ام جبونا وان روزه می بیر بینه ببرنه نه که تنی تی بیر کرنه اما دیرو کتایی اگر تو نه نیسی تو تنه بون چه دوه یعنی گره که بنویسان بله یعنی به نفساندنه ام بیشن وانا هنک پروژه چه کرنه دنا وانا دا تشتکی سرکه دبیجه زمان کردی دوی وری ام بیشن تداخل کرنه اونا نهلن yani biraz cıvat evi embejin zamanı bekar bine. İyi roje em akta bahsa nifsandan etkin em bahsa nifsandana zamanı kırdı dikin. Yani zamanı serdasla benisinin evcuvak hizmetek doya ki te anara yani gotana ana dinici seriya yani ez dixozum ev nifsandan anjaban programına emne geleke giringe براستی جه از 10-12 سال دچمه گلیه زیلاتم و خبات دکن یعنی جیانا مدا خود گلیه زیلان تراموایه که گله کی مزنه یعنی گله کی کوره براستی هر تم جیانا مدا از ای حس دکن یعنی هر وقت تراموا آنها جدا نه ماموستا ببرینه گلی زیلانه کی دریه ماموستا جا بیجا نما گلک نزانن اما گلی زیلانه کی دریه نکو تنی یعنی اوی کنکوژی نزانن دیروک نزانن قن نزانن او گلی جی کوه نما از دوازم بیشم تو بگر دلیا بیشم کی دریه او گلی زیلانه دکره دیجان هنده بحروانه یعنی نافچه که وانه هیا ولایت وانه نوه یا اردیشه گلیه زیلا واک حرمه که گریده ایره که براستی جی ایرو او در جبو ما گشتا جبونا مرواتیه جیه که رو رشیه او کنکوژه چه نبیا ایرو مبحثا گلیه زیلا ند کرد گلیه زیلا سیحت چقایی هنن جیه که گله که فره هر چقا جی نو عشیره گردی چقا حموه هیا چقا بکریه هیا چقا ایسکیه هیا دگیجه یالیه پاتنوس ام بیجن جهادین امنا نافچه آگرینه و دیسا گریدای وانه نافچه مرادیه یعنی او حرمه که گلک ام بیجن مزنه او حرمه گلیه زیلا او بازار وانه براستی جی yani em bijin êre ki ev konkujiya çê nebiye belkî jî zêde me ek yani em bijin bala me nekşanda ama îro dikşîne ez baverim yani gelek kes yani nexşê da ciyê ya kireyê eyê tiştê jî nizane ama em her tim dînine ziman û em dixwazin hetanî ev konkuji wek çareserkirinekî werê çêkirinê دوی مرا هر تم بینه زمان جبر کو حتی مروایی هبه اف در یا هر تم گرنگی آخه بپاریزه باور بکن یعنی روز پیش مده یا سر بره که گل کتاب وانی نفساندنه سینما بره که واری چکنه هلبست واری نفساندنه یعنی گل کهلا دا اف کسرتا گلی زیلا یه دکه روناهی ببینه هر چقدر سنک خوات همونجی از بخوابان خواتانه براستی جی گله کم دونه لی هیوی هم هیا یه وری نفساندنه براستی جی اکی جی دما مرد چه اردیشی جی هری خوش یا لخازای دا جی هری باش جی اردیش بخو توایی داد دبیجه هرما گلیه زیلوه öyle ki dema mesela merad çe gunda digare dara ona henin mirove ki der kevine zozana hem tar bezin gelek bezin cihenin gelek hest içine van darana vak seyrangahı xara disakinin zibona ya ez dixozum evi tişte bejim yani her helida yani her helida geliye zilan
از هیوی ریجی خواه بکم چیروکا برکی هاتیه نیساندنه هنک چیروک ببورینه نیچی مانه ماموستا برکی براستی امبشن او کنکوژیا هاتیه جی یه هیدی هلبستا دا یه کتابا دا رومانا دا یه جی بگره جبر که او ظلمایی رکی هاتیه راست جی کرن هاتیه فکرتن راست ماموستا زانی از دیسا دیوژن بریز نهد ساعت خوش مالت آوا یعنی اگر نه نویسرای واکن دنویسن پرتو که بلگه فیلم چه دکن بشترا وی سر وان خیما وی فیلم جی بنا چه کرنه نماجی گره که به نویسر گره که به براو کرن چاقی فیلم جی بشترا چه بن و البته بنا نویساری و هم گره که اشکره بکن هم گره که بنا ناس کرن ایلای گنج مایلی سلسله تا قیمت گره که بزن به دیرو که و هاش دیرو که خا گره که هبه از نما دیجه مالا و آوا چاقون سروان تشتا کار دکن لی پرسا من دو امین ماموستا گلو ام کنکوژه گلی زیلانی چاوا پیکات تزانی جیوالا تشتک چنوه هلبت تشتک هبیه بری وی کنکوژی و نما اف کنکوژی چه بیه نما جی از غازم هنه که اون درخا وان تشتا بکن یعنی چه بو بری کنکوژی چاوا پیکات چرا پیکات یعنی سبب چه بو و تا چه بو وان تشتا کرم که یا برای هر دسته سال 23 دا devlet ya ببورینه نظام چرا دنگی ده جارنا انداده و دنگی ده انداده براستی اجی جانا دنگه و باش ناگره دنگه و جها ام بجن جار جارا نه یعنی پروبلم کسا demek ki denge mi jivarasate از تنی جبانا بی پرسات دخوزم اوی تشته بیجه یعنی سال 23 دا devlet آوا کرنه دما devlet آوا کرنه سال 23 شنداتر devlet yani دخوزه هرما کرد دا دجین ایرکی دا هنک proje devlet هنن پلانا چه دکن و ایرکی devlet yani دخوزه کو ام بجن وان درنا حمی تشتا تخنه بن دستخه یعنی devlet او چاق هیدی وقت خوی پروژه کی دخوزه ایره کی حمی تشتا مثلا ام بجن تخه بن دستخه ام بجن موسا انتر مزنه مه بو ای بحث دکر دگوته ظالمان جبونا ما لغاتک چکرنه ده لغات وان دا نوا کشتنا کرده پاکجی دانینه yani براستیجی devlet خواست که در حق کرده چخواست تشت هبن وانا گشتی مثلا ام بجن هیدی پاکش بکن و ذات سر اساس تک ملت بونه devlet هاتو آوا کرنه دخواستن وان تشتانا ام بجن چه بکن جانوگا از دخوزم هلبستا آپ مصاب خونه بلکه هنه تشت ده باشتر وری فهم کرنه هلبستا ها بود گوش جبو ما کردان ظالمان لغاتک چکریه ده لغات وان دا نو کشتنا ما کردان پاکجیه و تروی ما به هر راجی تم بست گلی چم و نوالان لسرت نوالا قصبا لدرس میچم مزوره گلیه زیلا نوالا قوته سوسه گله چورجا او حلبچه ای خدای ایدی بس لو آب موسی عباد گوته ایجا نگاه او چاق devlet هنه قرار هل دابو yani ام بجن دخواستن کرده سرگون بکن تقریر سکون قانونی جراده بجن دخواستن yani کرده سرگون بکن یک چیز سرک عشیره حرم آمد برای حسکی تیلی یک چیز دخواستن ای وقت مالباته ام بجن سرگون بکن بریا یاجی devlet تشتکی ها دفکری دگوت yani کر وقت جباته کی نتف نینه دما بجه اوت معنی yani از کارم بجم پروژه عبدالحالیک مصطفی رنداجی دبجه بره که دم ملتا یک زده yani ترک و کرده یک زده معنا بیا چیه دیجه yani تا یا بانا تنه بکی یا جیتا بانا مثلا اسیمله بکی ایجا وان سالانه
ev tiştanat dahatne nîqaşkirinê davi da xwestin ki Kurdan mesela sürgûn bikin. Birayê axa yani ew jî gotu yani alaqa me devletê tune yani me jê re nêrtî jî nekirî yani ya çima me sürgûn bike ez evî tiştê qebûl nakim. û paşê çiyayê agirî û êrekê paşê malbata ya derdore ya paşê jî em bijin ev kesên din ya xwastibûn bişîne sürgûniyê ew ne jî hatine çiyayê agirî beriya ya jî mesela şerê Şeyh Saîd da gelek kes em bijin çûne sürgûniyê ew ne jî hatine ketine nav ev kesên berxwe didin çiyayê agirî paşê hîdî eva mesela hinekî mezin bûn. Sala 2017 da em bijin çixwas revşenbîr û çixwas kesên nava van berxwedana da cî girtibûn wana jî revê çûn yaliya Şamê êrekê xwe bûn ava kiribûn dema 2017 şin datir qerar hildidin dixwazin mesela em jî tev li şer gilî daxî bibin û dema em na tenê bi rastî jî yani gelek ciya îdî daha ev kesên şervanên çiyayê agirî zora devletê dibin. Sala 2009 da jî tendûrek dixine qerargehekî dinê di nava 24 salê de rojname çap dikin em bijin deste çê dikin deste da em bijin yek serdeste heye yek jî 10-15 jî em bijin şervanê ya heye gelek ciya ev otorite devletê tune dikin. Devlet jî vala nasene devlet dixwaze vana ra devlet jî vala nasene dixwaze vana ra hevdîtina çê bike name dişîne û paşê cem pira belek heye êrekê bazî de pira belek heye êrekê em na wek devlet û heyeta em bijin kesên şer re girî daxê dimeşînin tenê cem hevdî û devlet ona ra dije yani em efû bikin û jî şer nekin ev ne jî dibêjin na yani problema me problemekî şexsî nîne em behsa mafe milletekî dikin netevekî dikin û davî hevdî qebûl nakin. Îca van ekana şin datir tabii ev tiştê ez dibêjim ez yani em bijin tiştê sereket dibêjim lê eva mesela gelekî dirêje piştî vê meseleyê şin datir devlet qerarek hildide dixwaze yani Kurda hinekî hat çavtirs bike. Ev çok jî hêla em bijin Vanê da Mûşê Erzurumê van derine gelek çalakî çêdûye û paşê devlet qerarek hildide dixwazin yani ye erdîşê wan derine qerargehekî çê bikin ev kitêba te behs dikir êrekê de zaten em na ça helikopter hatine ça kesên em bijin pîlot henin an jî eskerê êrekê em na gişt wan fotoğrafana da tê dîtinê wir şin datir yani qerarek hildidin û gelek Mamosta vê şerê agirî de digo Rûsî jî bombeberan kirine Kurdayerê rast e? Me tam fehm nekiriye ku te pirsate. Ez dibêjim vê şerê agirî de digo Rûsî jî bombeberan kirine bombebaran kirine Rûs evka Kurda. Tevî vî şerî bûne digo vana jî gelek zirar daye Kurdê. Sala 1920 da devlet qerarekî digire dibêje ez ê Îranê re baxivim û yek jî Rûsyayê re baxivim. Bi rastî hetanî ev çax jî devletê ev şervanan têk nebiriye. Paşê Rusya û İran wek devlet alîkariya ekê dikin. Devletê dikin, devleta Romê dikin. Zaten birêm axa jî ceme sınırı İranê û Türkiye'ye de êrekê aliye eskere İranê tê kuştinê. Yani ez berekê dixwazim evî tiştê bibêjim. Mustafa Kemal dema sal 20 da mervekî wana em bijin ateşe wana derva gazî yat ke dibîne dibêje werî cemê
و دبیجه نویج هشنی گرده اوا دیرو که دهاتی نیفساندنه ای دشینه ایران دجه تا هر ایران وک امبیجن سرناوه مه شهر خبر ده تا ببیجه مثلا گلی داخل جبو ما پسکره که گله که مزنه و اموه دخوزن و اونگره که آلیکاریا ما بکن و اموی تشتی تک بهرن او چاق مثلا گلیه زیلان چه دبه وک ما هجا جهنه که بحث کرد یعنی در دور همی درا دگرن گندیا گشتی برهف دکن دین هنه جینا ایره که امبیجن هنه جین هنن جرا دیجن نوالا فده نوالا کشتیا آدا خیبه چاخر به او جیه حسن عبدال وان درانه جیه دیسا او گنده ملکه کومره وک وان جین دنه ملت برهف دکه و نوا دم هدا تکارم ببیجن یه که قدر شش گندی زیاده تر همی آگشت ویران دکن تاران دکن دشویتینن اوچخواست مروه یه که دا جیایه همی کشتنه هنک جی خلاص دو پشت وی مسئله شن داتر گل کس سرگون دکن و دما سرگون دکن دولت قراره که هل ده بیجه برای کشتن ایدیس ورشن داتر چه نبه یه هاتیه گرتنی که اما وانا بهنه محکمه دا بابن حبسه اما محکمه دا وانا دادگاه وانا چه بکن و دشنین ادنه دما دیسا روزنامه ترکیه به خود نویسینه کسان چون ایره که گشت هاتن ایدام کرنه قرار ایدام هاتیه کرنه گله کسی درزی وانا خستنه زیده هم بشن خارن و خارن چنه بیه گله کس نخواست کتیه و گله کاجی کم کم مثلا 8 سال 10 سال 20 سال جزا گرتیه و حبس دامانه ذات دم هنک حبس دامرنه هنه شاهد هبون وک مثلا کسی نوتا تارناس با ویات گرتنه هم بشن دماد که حبس رکی دچه امر خوده یعنی اراده دو کجن یعنی گله کساج ایدان دکن سویک کس ایدان دکن نوه یکی نبیجن اما مخوش نویسی حبس ادن ایدا سویک کس کرد هاتون ایدام کرن که بو ما مشتا بگورینه ما رایش دنیسن دیوی گلو اف کسن هاتونه کشتن همی پیوا مسلمان بونه هنه ازدیجی علاویجی بونه نوان دا yani vade lekolini beterasti van tiştahat yani na. Devlet ev çax dema qararak hilde de sala 1915 ev çax embişen rexistana İttihat Terakki hebiye. Ev çax benç qarar hildedin dibêjin yani em Ermeniya qir bikin em Roma bereke surgun bikin em Aleviya Müslüman bikin yani ev çax gorme hacmara ezidiya zeyden nibiye ev neketiye nava bernama devleti yani devleti ne gotiye em taybeti ser ezdiya qarara ki ha hildin yani ev çaxana rapor avan çaxana da men neditiye tiştekisa le ez aha de fikirim yani Kurda dema Kurd de beje yani ezdiyacı qastike Müslümanacı Alaviyacı beni Alaviyacı qastike yani vek embejin netevl edinire nere le disa embejin ev ole cuda jibona devleti evji perskereke gidene ez dixozim bereke berdevam bikin dema sala suyu ev mesele pişti komkuji qadaxe dimine ev dera 20 sala qadaxe dimine u gelek kes diçine gunde din anjî diçine bajara din an navçe di dûr hinekî em bêjin nêzik diçine êrekê piraniya wana em bêjin bavê wana miriye birê wana miriye xuşkê wana miriye dêya wana miriye hinek kes tenê çûne an jî hinek kes mesela malê da di sê kes çûne hinek cîne mesela yan
از هیوی رژی ما بکن دواکی دکاره هنه کی یعنی او پرسگری کی اینترنت هنه کی صافی که کرم خانه ما مخابن دنگی برز نهات باش نای جرنا اندا دوا اما ما چند مثلا دما چند امنا اصلا بلا کرنه پرانی کس بارا نهاتنه یعنی ام گنده دور بری اونا همی والا بونه هری ام گنده دور بری وی گلی زیلانه یعنی چخازوی هرمی دا گنده همی والا بونه بله یعنی گند شهوتان دنه گند امبیجن دست امبیجن چه مال چاق میلیشه هونه هنه که وانجه کرد بونه یعنی خدانه امبیجن همبر عالیه دولته هاتنه گنده دا چه حیان هبیه چه امبیجن دست امبیجن مالی هبونه همه دست داد نسر جبر کو او چاق گنده کسک نمایه یعنی چه هلدانه خور هلدانه برنه مثلا او عبدالباقی چلبی بحث دکر عبدالباقی چلبی دگوت که یعنی 400-500 بعض مزن یه مربوط همه هوی یعنی دگوت و 3-4 مهر داد دگوت همی تشنه مچو یعنی دگو از او چاق پچوک بو همی تشت مثلا دست داونه سر و شنداتر کسی چونه سرگونیه جه گله کس نوا دمی دا هات نه آسیمله کرنه از نگاه دخوزم تن میناقه که بمته مثلا کسی گنده خارسوسه هیه وی داوی دا میره که شاهده که خبر دا او مجاره نقاش کرد او انجامه دا کته هوله مالبات بیره که تیقر کرنه سرگون دوه ده چه باجاره که ناوه یا چاناکاله ازینه ده چه که او چاخیره که زاروکه که وانا چه دوه ناویجی محمد پاماک ایره که دبستانه دا دخونه و پاشه تی امبیجن ها پیوی را پاشه ده چه امبیجن پارتیه که آواد دکن پارتیا نگاه مهپه هی ترکا دا پارتیه که نجات پرسته تنی مثلا امبیجن حمید تشت آنا بحثا ترکا دکن او مروا دو سروکه آنه یکمین یعنی مرا گره که اکی باش فهم بکه یعنی تاثیر کنکوژی چاوا مثلا سر جماعت چاوا سر کردا امبیجن تاثیر دکه وان میناقانا دا مرا دکاره باش فهمتر بکه جبر کن کسی که کرد نکاره ببه ترک اما او بیواجوه او انسان دچن ترکبونی دپاریزن یعنی تدینه دخه یه حاله یعنی اصلا لی چا بکن که کلی یعنی اما اکا ملتی میه اصلا جی نکیت نکاری بجیجی گره که بکی ساجی یعنی تاسا دکاری دیرو کاملتی تاسا دکاری دیرو کاملتی خوش یه نکی پاشخی ما مست زانی ام پروبلمی دولت زانن من ام زانن دولت بونا چه وی تشتی دکه دخوازن چاقی کرد تنه بکن یعنی چاقا گد دخوازن پاقش بکن لی ملت ما لی کرد ما جوان قتلما جوان کمپوژیا یعنی درسی هلدن هانی نا بچی چاقی وان تشتاده نرن نگاه گرمه فلکت هری مزن تشتی هری نباش دیروکا ملت که نیاره یا بنویسینه دما نیاره تا نویسی تا بزن که تا رو تشتک نامینه یعنی گره که مرا پیشی ام کرد یعنی اول دولت چا نیزیک دبه چا ام بزن پروژه خه پلان خه دمشینه دوی بری هر تشتی ام اوی تشتی باش بزن به یعنی تک دخوزم تشتکی بیجم دخوزه اوی تشتی بیر بکه تک تشتک یعنی براستی جی یعنی دبا خدا تشتک هلده نهیله بگیجه کرده یعنی نو دسه نسلا دا نهیله مثلا ام بجن آگاهی کوری یعنی بترسه بتشت دنه لی دوی مثلا ام بجن جان از اکی بله
مثلا از جانها اگدکم yani ev tramvaj sab kurda ça ek biye jiyana ana ça mesela tebliğ hev kiriye gerki birastî jî mera ek bike yani nugo ez dixwazim bereke yani ev hevale me behsa ekê kiribû êzgiya kiribû yani İsmet Ünlü'nü bixwe piştî Atatürk şin datin merve duyemî ne dema devletê avakirinê ev dibêje ki yani tenê ola endakirin tunekirin anji çandaki tünekirin, anji ciye wana, ciwara wana tünekirin, deje mesela me ev nine. Dibêje çiqa bîranî ne van hebin, em bijin dîroka ana çi be, em vana gerekî tune bikin. Paşê jî dibêje divê em tiştekî êsa bikin, Kurd bira xeyala xwe bîle bîrkin. Hatta xeyalê jî bîrkin. Erê. Mesela proje şark islahatê da dema te lê dinê rê êrekî de tenê peyvek heye ew peyva birastî ji cana ez dixwînim me gelek aciz dike yani dibêje em na civatekî bibin netev nînin ser vê esasê gerekê em hereket bikin yani nêrandina wana ev tişte lê divê em mamosta rast e nema miletê me dersê hilnade ji dîrokê divê yani em çi bikin yani birastî jî veya ez bixwe bêjim yani armanca me çi ye ez dîjim madem ki em ne dibêjin hemî tiştê te bîr kî divê gerekê te jî bîr bînî yani birastî yani wek şexs ez wisa difikirim yani eva jî yani tu dikarî binivîsînî ev jî tiştekî baş e lêkolîn bikî mesela me berê ez ha difikirîm yani ez dixwazim bira baş warê femkirin eva mesela me digot ez heme êrekê derfet em heye ez her me êrekê yekê re xeber dim bikişînim û nivîsekî binivîsim qediya lê paşê me lê nihêrin na mesele ev nîne baxa te tiştekî bêjim miriye yek dimire tu doyê mesela binax dikî û tu zanî merzelekî te kêrê de yani wek malbat yani zêde qe netev jî nefikire yani malbatî bifikire lê mesela geliye zîla da me eva tişta fehm kir kî miriye me bîle tu nikarî wana re bê miriye merzela me re jî tu nikarî bêjî merzelin ji ber ku bîst hemeriv hildan hanîne tex avîtine me ser çehrekî hene xulî avîtine ser êrekî te re bîye merzelekî yani em ne tiştana yani divê me re ha bifikire yani erde bav qala em dibêjin ya êrekî da çi heye gerekî werê parastinê te dema neparêzî birastî jî yani ça em bêjin tu jî dixwazî ki bir eva werê tunekirinî yani tiştekî sa derdkeve holê divê me re ekê bîr neke yani ev konkujî tu cara konkujî zat heyeke tu zanî yani em bêjin dizî ye dizî yani hemî tişte te didize yani gerekî te nehêlî yani nehêlî ya dibiya jî çi ye yani eva programeke çaxê devlet daye pêşiya xwe û dixwaze bike û dike heta roja îrowîn jî dike ya dibiya jî mixabil Kurdê me dersê hilnadin ji wan tişta ji wan ya dîroka dibiya jî divê me re ha bifikire yani divê ev konkujiya bê naskirinê hetanê nehate naskirinê doyekî Swêd disa eva dîsa werî dubare kirinî yani gerekê em van tiştana xwe re bêjin yani ev komkujî gerekî werê nasandinê erkê bibe tazmînata van tiştana werê dayînê û yek jî erde te bide te ji ber ku niga êrekê hinek gund henin tapiya wana Osmanlî da dema Osmanlî da heye ama Mêrika hatine hene pere dane wana eva mesela gotine eva erda ye nîne yani ji bona ya ez dixwazim evî tiştê bêjim tu zanî yani ciyekî de lêborî nehate xistinê ciyekî de ev komkujî nehate naskirinê ciyekî em bêjin tazmînata vê tiştê nehate dayînê bawer bike Swêd disa îhtîmal heye eva careka din bê dubare kirinê belkî rojekî de 15,000 nakoşe belkî mamosta
لی اگر افتش به ناس کرنی اگر افتش به یعنی قبول کرنی گره که افتش به بلگه فیلم کرنی گره که به نویسار گره که به ایزباد کرنی ما مستعی اوی کاریجی مالا تا و اوی کاری دکی او گره که اف کار کرنی او نه که اون تنی بکنه اف کار گره که به حوالتی کمالا بکرنی يعني از بيسم يا ما يرو أبا تشتاكر يعني از نگاه هر كتابك خي بلغة فيلم يجي تشيدك يعني عملا تشتانا جي درفت لازم تزاني يعني تنكوري مسا حامي تشتي بكي يعني ام بيجن كتابك تشيدكي وبلغة فيلم يشيدكي جبر كنت دچه هنا شهادة خبر دادي مثلا ام اخت دچنا جا شهادة ام اونا را فوتوغرافا دکشینن ام فوتوغرافا اونا جدا جدا دکشینن جبر کو دیرو دکومانه تزانی بلگه يعني يعني نگاه ام بيجن از باید یکی دنه ام دکارم بره که 3 ساعتا بيجن ام بيجن کمکجی های پروبلم evnine در حق بی کمکجی دا وقت بلگه ام چهل داده yani ev mühime fotoğraf ana kışandın, kitap nifsandın, belgesel bizim çekirin. Hani heval mesela mera diyeceksin ama romanı benim sahne ki çapkanı tkari bidim. Az be haskirin dedim. Jiber ko az doxosum yani. Bira veri nifsandın. Jiber ko ne hata nifsandın ne? Cana ji mesela az hada fikrim ya. Gole ki du gola ve bahar ne yani. Gole du gola ve bahar ne yani. بقول لك باورنا يعني كرد گرکی دمسال خونه بهاره نخنه زبستان نخنه دمسال زبستان چما يعني خوات دبي وري كرني دما تخوات نكي براستيجي نه يعني مساله گرانه يعني مساله گرانه ويا يعني یکی دودا و مرد کارو مثلا افتشتا بگوتا یا ده فلان کس نویسیه براستیجی مالا یا آواه امجگاه راج حرمت ایشان داده لی يعني اسانی نه يعني نه ما مستا افجی نه افجی یزدی سد بجم اما ازیرو نکو دغازم پس نیما بدم لیکاری هون دکن راستی چی کاره کی پیروزه ما مستا یک گره کی دست بکه اگر ما اف بلگه فیلم چی نکرنه اگر ما ننویسیا البته حقاس گنگشی چی ندبو در قوی گلی زیلانی از آنم چاقی با دهان هف ببین چی کرنه تابیوا اون تمی دغازن یعنی اما دیرو کامه چاقی اندانه و چاقی گنجی من چاقی سلسلات پیمتی حجم دیرو که هبه لی ما مستعی دیرو که درکی گلک زوره یعنی چاقا تجربانی زمان یعنی اگر تدغازی هری هف ببینه کتابی یکی چکی گلک زوره تمی یعنی ناغازه یعنی واده وانتنه ایلایه شعده و کنکجی ترجی نوانا ده هیه ترسیجی هایی اره ما مستا افتشتا که دیرو که در که اینه که زوره یعنی گلک آستانگی چه دوانه داری ده یعنی از دوازم بیشم اون چه راستی وانا هاتنه ما مستا اما یه خاخا شعده و کمکجی نه یعنی نما دگوتن چاقی واده کمکجی چی بیه دگو وانا اسکر دگو دور پیچه و گلی گرته و اونه دیشتن چاقی یک جی نزیک باید دگو گره که حتی ام حالا بنیرن بین جنیاز آداجی یه ساخمانه همی نمانه یعنی گله کسا زور به یعنی امنا چه آزابونه یعنی چه دیشتن روژامه کرم خواهی نرفوان آستانگه چه یعنی بروا درد کردن از دخوزم همی تشتی بیجم دیرو که درکی چرا بونا واسه اصلا مهمه اما چه وقت یعنی بونا دیرو که درکی یعنی یک نگاه کتابخانه متنه آرشیو متنه اول تشتا آها یعنی گر که امهنه که حال خش بزن بنتزانی یا دیا مثلا دولت جرا ام بجن دیرو که آنای فرمی هیه یعنی دولت مثلا ام بجن تشتی ام دجن گلیه زیلان او نویجه گلیه زیلان نویجه گلیه کنکوژیا گلیه زیلان او دیجه زیلان حادثسی yani bu yere zeylani yani mesela ev juda ledenere yani diroka ki vanay fermi heye ecde bizim ki yani edebiyata mey devki
جبو دولت دیروک آنها چه به بجن یا رسمی یا مجی ادبیات می دفکیه خنجی بیاد تشتکی متنه ایجاد دما ام بجن مثلا ام دچنه ایره که بری هر تشتی از خواه ها دفکرم یعنی ادبیات می دفکی ملت وک نوتا می قوات هری مزنه جبر کوان انسانان جیوه ام بجن ظلم سر وانا هاتیه کرنه و اونا در دخت بجن بله yani dema evna jî çi dibêjin mesela em çi nivîsîne çi gotine em ana dinivîsin tek herfekî bile em zêde nakin kêm nakin dema em diçine cevana jî camêra hê jî dirtirsiyan hineka mesela ez navê yekî bêjim Xwedê rehmek lê bike gelek kes çûne rehmetê îca me digote ya em bêjin tabe ez axte diçûm êrekê ez xelqe bazî dibim ez xelqe erdî şenînin yani ez dema biçûme me xewetek bikire me 220 kilometre ez diçûm 220 kilometre jî dihatim yani êsa ev zivistana serhedê em bêjin ev yala tendurekî da çûn hatin bi rastî gelek zehmet e yani tenê her însanekî re baxivê 440 kilometre gekî te her werî yani gelekî ereba te bixwe hebe kamera te hevalekî kamera hildidî dibî heqey didî diçî wan derana digerî were otêla dimînî mala dimînî nizam abûrî yan pirsa abûrî jî were çê dibe diçî êrekê dema her yekî ji gerekî te î bajarê de yekî duda xwe re hildî bi herî ji ber ku te naz nake baveriya te nayne ey hemasa digotiya digoya emrê me ez zaten nehêt 6 nehêt 7 salî me ev çax digote digo ez Xwedê dinirim maşekî me heye yani ek bû yani em jê re dibêjin teqavîtim digote devlet perekî piçûk dide me dê hûn ji şêwê ha xeber din werî bîstinê devlet ey pere min jî nede ka ez çi bikim ya me jê re digote tişt esa naye esa jî bû em ey pere te em e bidne te tenê te me re xeber bide yani tek ev mînaqek dizanî em cana diçûn tenê yekê re xeber dî sê roja te disekinî rojekî mêvan ewan dihat rojekî nexweş bûn rojekî nizam çi bûn yani gelek zehmet mezin bû yani hemî kes êsa nebûn ama me em lê mamosta dîsan dibêjin mala te ava sihet xweş yani em nê vê bimiriyana biçûne û ev hebûna û ev zanîna xwe bibûne xwe re têkirina gorê ê minetî dî çi me nikar bû yani wan me sihet xweş wan nikar bû ev tişt binivîse yani ev jî heye êsa jiyan berdevam e jiyan berdevam e dîrok berdevam e ew hêviya te hêviya min nas henekinî ji ber ku gerekê bêrekê de çek doye yek mere mileta xwe hez bike me dîroka mileta xwe hez bike mere em bêjin komkujiya hatiye ser mileta xwe meraq bike mere here ser vana mesela em bêjin lêkolîna bike divê mere xenekî bêşîne te ciya xwe da bisekine hine tişt baş naon rast naon bawer bike yani me te re got yani tek merivekê re axaftin 440 kilometre mesela diçûne tenê î bajarê î bajarê here gund biz bere werê nizam here filan derê ez wana qe behsa wan tiştana nakim tenê dixwazim evî tiştê bêjim yani ji bona bîrkirinê bi rastî jî dîrok bi xwe zate belge ye yani doküman e yani gerekê te vana berhev bikî dema te em ne berhev kir tu dikarî hem mileta xwe re jî xeber bidî hem jî mileta dinê re jî xeber dî ji bona ya mesela ev tiştekî çane tu zanî yani gerekê eşqekî erê ez dîsa dêjim ev bi rastî jî zor e te şahidekê re xeber dî 10 roja nikare ek bikî yani werî mesela jiyana xinê normal yani ji ber ku tiştê êsa têne mesela mêrik fiyek te re derxet dêje a vêrekê mesela alî taştan hew tayîr nas hew deh gule berdane 9 sal ev gulana mesela piya me da ez vîcekî topal digerim yani nizanim yani tiştekî normal tene tu zanî ez jî ji bona ya dibêjim yani divê mere xenekî bêşîne yani tu neyşînî van tiştana mera nikare bîne cem herde ne dikarî kitêbekê binivîsînî ne jî dikarî belgeselekê çekî erê mesela hine heval mevala me helbesta jî dinivîsin romana jî dinivîsin bawer bike ez qedir qîmet didim hemiya bi rastî jî yani destê wan sax be lê te behsa tiştekî bike fotoğrafekî geliye zîlan nîşan nedî fotoğrafekî şahidekî nedî naye yani yani bifikire
امیر برنامه که چیت کنت دنیات گل تکین فوتوگراف نیات گل تکین تنه یعنی تن دنگک هيا صنابه جبونا یا از دی صد بجم gerek em bir nekin. Ji bona bir nekin jî deng lazım e, fotoğraf lazım e, belgesel کار lazım e. لازمه کار لازمه یعنی هر تش بلگه فیلم لازمه یعنی هر تش لازمه ماموستا از دیسا دویجم ارمنی اما 100 سال پی گینوسید آخا کتنه پی کمکوژی آخا کتنه چاقی بدنه قبول کرن و بوان بلگا فیلما نکو حقا کتیو کتیو جی یعنی پرتوکا دا جنویسیه لی نها وی دوی من خواخا بچاوی خواه دیده امنا وان قالا پیرا یعنی شندتی وان روژا دنویسن و کرنه بلگه فیلم اما گلک مهمه Ya nana لی براستی ازویجی بیجم خواتا بتنی گلک زوره ماموستا حتی دست بکی مهم را گوتن باش خودی ساعتی بدهده یعنی تا تشتی دکی تا ایرو بکی سوی بکی یعنی هر تش دقیقه منو داره که سوی یعنی مجالات تنبه تا نکاری بکی ام کار گره که بیسکناندن نماجی آری کاری لازمه وانتشت yani ez dixwazim yani gotuna te tamam bikim vereke ez dixwazim tiştekî di tişta bêjim کرم که ez hat difikirim ez dibêjim yalîkî dibêjim bir bike û ez jî wek şexsek xas quwata me hebe ez dîjim ez nahêlim orê bîrkirinê vereke da şerrek heye ساعت خوش yani vê şerrê da باور bike yani ceme mesela em bêjin 100 heb kitêb nehatiye nivîsandin 50 heb belgesel nehatiye çêkirinê yeke du du sesê em bêjin pê pîçû em dizmirin ez dibêjim ku hemberî vê bîrkirinê dema me em bêjin min nehîst û eva mesela werî bîrkirinê ew çax te bizan ki heşe me da vêrekê serkeftenek çê dibe tu zanî ji ber ku ti 100 sal tiştek hatiye gotinê ti wek şexsek wek em bêjin revşenbîrekî milleta xwe wek nivîskarekî milleta xwe an jî wek şexsekî Kurd ti dibêjî na ez evî tiştê hetanî destem bê ez ek nakim mesela cana hine hevala me hene Tirkî dinivîsin yani min ji berî Tirkî dinivîsî ama ev mesela komku jî dema te Tirkî nivîsî nawe نه çima nawe ji ber ku camêra xwestina pêşî zimana te tune bike îro em çê dikin em jî dibêjin em nahêlin zimana me werî tunekirinê werî îndakirinê yani divê mera hinekî bêşîne yani ez dixwazim evî tiştê bêjim ماموستا ازویجی بیجم ez ماموستا tiştekî verekî dixwazim evî gotina xwe biqedînin paşê ez ê kate hezin yani mesela me berê digote wek ez ê nivîsekî binivîsinim an jî ez ê belgeselekî çêkim kara me qediya lê ez îro lê dinêrim bernamek dixistiye pêşiya xwe 10 sal eva 10 sal 3 sal ez debaz bû ji ber ku ez ê îsa jî kitap dixim sesê be lê mesela 10 mehelinê kara min salekê bû 10 sal ji ber ku çima tu zanî em bêjin erê em diçin dixewitin cana derfeta me tune em nagîjne hinek ku telênê Mêrikê nexweş dikeve an jî mesela xatira xwe vê dunya ronik dixwaze vê carê em çi dikin bax evî tiştê yani ez gelek hevala re ji dibêjim me berê digot yani ez ê salê herim yekî nû çê bikim yani me ew quweta xwe da didît nigo nexweş bûn mirin bêderfet bûn em bêjin ez nikarim bikim vê carê ev tişte me berhev kirine min carekî da çêkirî ez nigo yeko yeko dixwazim serwana tişte nû çêkim ji ber ku naxwazim birendayê ji ber ku ez naxwazim birendayê ji bo ya ez dixwazim evî tiştê bêjim yani hetanî desta me hat bi rastî gerekê em yani giraniya vê meselê wek tramva ez xwe dêjim yani tramvayekî kûr e yani ça şexs em bêjin tramva dijîn civat jî dijîn millet jî dijîn yani yani gerekî mera vî şeklî meselê binêre ez bawerim ev çax mirov hine tişta dikare yani bikaribe çê bike yani بله ماموستا لی به توماری هم چه غیلتن چند کسان را هف ببین چی کریه شن شاده را هف ببین چی yani birastî ez
يعني هنا كوارا ما قالك دريش كريه ما هنا كسارة ام بيشن كن كريه ما هنا كسارة دسي جارة خبر ده مثلا كتبه من عابل تهار الناس ما آب تهار قدر 8 جارة 9 جارة ما يعني هبيبين دريش هبيبين كن ما كريه وتاني ما او خسته كتبه كي جبركو آرمان جام او که چاهتی نفساندن مدگوت برا دیرو که رابه مینه همه اسکارم بجم قدر 6 کس و 8 کس يعني یه فوتوغراف آنها جم هنن کسی هنن مثلا نهشتنم فوتوغراف آنها بکشینن نهشتنم کامera آنها بکشینن تشت اساج دیگو تام از وارا بجم کامرام نکشینن يعني تاني دنگه مهلدن يعني وقت تشت اسا اما کلیت که باش مثلا ما نوابوی 10-12 سالی دا ما هلدا خدا حسبك مثلا اما اك بكن يعني هيدي سر بخوتن ذاتن دخوتن شي ان شاء الله یه باش بشه يعني ما مست اسپاشا جناب دکن لی بنیره تشتک ایسا یعنی اف جیروکا یعنی سرحدیا کنکوزیا گلی زیلانی البته ضرورتیا خدا بیستی راسته یعنی جکال باقی بیستنه یعنی اما چه قصد باندوری سر واکریه وکی هون يعني مازن بونه و خواندن خلاص کریه اون دیسا پی و ریچی چونه و خواستی دیرو کامه نه بیر کرنی يعني از دوازم بیجم يعني اگر امجي يعني بکاربن يعني سلسلات خاطر گنجی خارا يعني گلی بکن نشان بکن يعني دیرو که خوابدن ناس کرنی البته زارو که ماجی مازن بین وی پی دیرو که خواهرن و دیرو که بدن خواهی کرن نه این چاقه دیرو به اندا کرن از دوازم بیجم یعنی از جدابونی دوازم بیجم یعنی ضرورتی تا تفتش بیستیه و ت ایدی وک مازن تا ایدی کار کریه سر وی دیرو کی تا خواستی اف دیرو اندانه بیه براستی گلک ما اما نکم کجی یکمینه راسته اما کم کجی که به هم پیه دویژن 15,000 درکی 15,000 زیاده تر لی از یعنی تخمین دکم چه قاس باندور کریه سر تا باندور آوی چه قاس مزن بیه چاقی تا پاش خواسته در سروانتشتا تا بکار بکی yani براستی بازی ده رحمتلی بابامه خدا رحمت میگه که کالکن میشه تف شهر گلی داخل بو آب کی میشه آب بابا ماناجی تف شهر گلی داخل بو گنده مداجی دم مهات نه بازی دیجی براستی هر تن بحثا گلی شهر گلی داخل دکرن جبر کو برایم آقا برایم برای حسکی تلی اوجی مثلا مالباتا ما و نیزیک بود زنیم گلک بویر هون مثلا از دخوزم اوی تشتی تر بجم از بریا گلیه زیرانه از شهاد آگری را نکار دخوتین از دو آنات گرگام اونا دکشان دا کامرای نگاه را جواره اما خدا حسب که اما وانا جی چاب بکن از تانی دخوزم تشتی که تر بجم یعنی اموان چی رکانا مزم بونتزانه شهر گلی داخل دا یکی می بازیده جنکه کی بحثا جنکه کی دکن میره یا تی کشتنه و اسکری بانا دگره کرکی یا یک سالی هدیه میرک دی بجه از تخورا بهرم وقت اخمه برمالیا مالاخه او چاق ترکی فالان جی نظام بونه باشه جنک دیجه از yani ya temme bu koşu yani az şarta ki duhozum az bemecette debece gerek te kuramen Ali nava ya Ali debece gerek te kabul beki az ev çok az bem yani mena koş az bem bu me bermeliyete ev janka esaret kebet de çe do xanıma ya dizabicin zaruka wana çe doe باشه اوا کره یا نوه یا دخنه ایسان باز کرد یعنی اوا امریکا علی کرد دوه
ایسان بازکرد ترک باشه اول میتا ارتش دخونه وک اسکر کت بازی ده الچاخ دم علی هلدون دون برکی جهه نویا اوسبیه چما زیده بجن لیز دمشیا جر گوتن اوسب تیاره اوجی ای باجاره ده بازی ده جمع اقربا خدمینه اما نه ده هیه نه باب هیه داویا داوی آره دا سال در باز دبن او مرکات بازی ده بابای دمره دیوی ججر و دجه لاوم ارچ خواست نوات ایسان باز خود تاجی نوات علیه اقربات اگه بازی دینه تج ده چه رکی هر فلان کسی گازی بکه بره اونا ریکم نوان جاته تا چیروکا بابخ جبرکو بابت شهر گلی داخل دهاتیه کشتنه اوا بابت که تی ام بجن یه اکنینه تا وانا گشتی بزن بی او تی بازی ده خوشکه که آنه جیالی ایران دمینه مالبات گتین جمع هده او کسی چو جایا سبری حنی مجر خبردان کرد یعنی ما اوا چا بیه چا نبیه ما دنگه یا گش قید کریه یعنی اوا بویارا باشه جی مرک تی بازی ده وک ارتشا ام بجن بازی ده سر یا اویه یعنی گازی وان اقربا دکن اقربا آنه گدر تسن دجن گلو اسکری گاز مکر چه مسئله رد کمن دچن ایره که دجه یا فلان کس دیوی ججه را دجه برته و سبتوره برکایا ده خالک هیه اوه دجه و سبتوره نشانه باشه ای نشانه اکا بره خدا دونه اوه یعنی انوان چی رکانه مزن بون یعنی مرقا کامه هو باور بکه نه باشه چاره نما جوالی کلین کریه پشترا باور بکه دما هی کارمه گلیه زیلا چه نبو یعنی از کارم بجم آگری مقدر 20 کسا رو اکریه یعنی هپوی نوانا جمع هنن ساعت خوش یعنی او مرقا اصلا یعنی اکا مدا چه بو یعنی مدخست از هر مان چیای آگری حمید داره بگرن باور بکه از 3 جاره دکتم زیروا آگریه اما وقت 3 جاره جی از دکت میره که مثلا 3-4 روزه آنجا چون دهاتن از اون درنا اره مدگوت از هر مان درنا بگرم گلو شروان کررون گلو شروان چی داری ما اون ساعت خوش دیسا پرسمانه ساعت خوش ما مشتا لی مخابن دیسا کم هات یعنی ویسار درخوا نکتنی گلی زیلان درخوا من کمکجی ما یعنی پرن و کم هات نویسار لی گلک جی ما مشتا استران هات نهونندن خین جیوان هلبستا و انسر هاتیا گلک جی استران هات نهونندن درخوا من کمکجی و هیچ تماشاوان که ما مستا کمال طولان دوکی هون جانبه ولی نازی دکه اری مرا ویدیو که همه وی ساعت مرا ویدیو شاند از دیگه چاق استرانا درقا گلی زیلانی دویجه من ریجی مرا شاند و از اینا هیویج ریجی بکم چاق اوی استرانی بینه سر اکرانی یعنی بردم بوداری اوی استرانی جی بکن Rifiglio il ciao che per fare così che se volao che quello per cosa so da da hagu mata guia bene ma quello c'era che io se sei dal pole voglio giare ogni resto che lo va عيد خالد بلا رافع بلا جبل بلا بلا توفيق محمد هاك بلا ما سيدنا علي جال حال طيب خوينون هادو بناري بلا أبكي وادي عابد سوكك النوام الشقايب اللي ساجدك يا لغوية كلها لبنا الله فيدي ذكي ذوي ذكي خالد ذكي عسكري كوفي بوشيواني ودي يطفاني فاردي المالي كل هذي خمانا لهذا لي من ذريه كراعي أموي جولاي أمشي لقرياي أمقاجاه معكمي تركاي أمنيري وفيبي بغي تركاي أموي جولاي
معقولو شبكي الجاي عين طالع لسرده سيدا لفولي كالغشي أولا لأصلي قلو بالجيا الله يا فيدي بكي دولي بكي خالد بكي عسكري کو بھیبو جیوانے ودیجے بطوارے فاردی اللہ يقول هذا خماندار بھیجا اللہ حافظ لگے بطوارے ایس الحری فرقے وسلے دوغرے جائے داگریا دائی کے حاجی وزباشی بیماشی بولا بالفضال خودارے کیا شهيد خالق قادر لعود ما شاء بي ما شاء من جناب سوفي الله وقالوا ليالي قرحان وموهان الشيخان وكتاب وجافية لنوها ونخنا من خلطان اتيا أزمانا خلنا هلو لالي وسنة سيدو بنانا قلي ما صلاتي هاي عمر بدر بقدر نام كريه فيها مدانا الله فيدي بكي ذبيه بكي خالد بكي عسكري کو بھیبوشے والے ودیجے بفارے فاردی اللہ يقول هذا خماندار کو بھیل جائے ہم وے چورائے ہم چلے گئے ہم قاجہ معکوی ترکائے I'm the guy who my baby wanted to cry. I love ما كنا شلقي شغل سودة سيدان الشاي والجاري الشاي عن طالب يصدق قالوا لي باي شهيد خالق قالي سبيته محمد سليمان سيدنا علي جال حرمه مخشوط ما لا خذنا في شام الإخاء القاجرة كل ما جاء وما تيسر حديد في شامله هذا الجميع ما خذ في كبار في شام هذا لا شاكر كمين هذه شهيد خالق قالي دريت حلي الله خير البدر أبي البرتة رسولي وفي بشاقة شغل إبلاقة شغل أبي قريش والهم تبتي من عدو أيهالنا مسيقى جاري نشوي بالكشنا كل بابا بالخطرائي فيشا عبدنا مسيب الخطوين هوا وجروا بإذن ماله المالك عاصل دادم وجداري بالطمارة دوري شاهي بالكوني عاصل يناري بخوانية دلاو سلقان ليكي كل ما أجواد النار يفيجا قاشا مريا رؤيا قارو جافر أبحر الله ليخيل المدادي حجي موسى تقي خوتي دبي سيبخانو نازل فرقي وسبي سيدو روشا خوفا ياشي جاكي جواتا قلا خورتا سنكي وشيا نالي بلا شيخ ما في دي عابد كروكي نهاد الزدع صفاني درسي ميرا ميرا خنان هذا نصولا حكوماتا تركو دبائي دلالي وسلي سلو روجا قال يبر هذا جدلي بدهاي تركي لك يعني متكليف بلا جوتا بدهاي دلالي وسلي سلو بشرو بخد السمدة هاي لو سيد ظالم بلي غافل بلي جبد مثل بلي توفيق سهاد بلي ما سيدنا علي جال ظالم بنو النخل كل ما جيت لكن هاي في هدونا مجيت لنا ليها يا ميلي دولاني مهيدة كاج كل ما جا خلاص هذا وكبر في باهي نوافي ميلا مكينا ورمي في خيائي إذا خدت دلي في خانة تبهر ملي نوري ذكي لك الحبي الله خير المثالي حجيب مسابقة فتري كل بابا بنوته كمالي ذهبوا جمعاني من حبي الله خير ذهاني تبي بدا جوته كل بذهاي خان فاخر مجي وهلاني ذكروا الفرخي وسلي سيدو أغافي في الحوضة
حاجی مالا وشلی سیلو هرو دای بیاد کجد یخورا شاتالان توی اموی جولان ام ام قاجاهم معكومي تركانه ام نياي ديم سوي باي تركانه ام قوي جولان سپاس خود ما بریز کمال طولان بونا ویدیوی نک ویدیو دریز بوجی لی ما مستا گلک کمکجی یعنی قرماندن چی بونه نه دیمان منه نه شاده مانه لی ایس استران مانه و بستران ام دیرو که پیدا حسن یعنی هندکارن شروع بکن یعنی درقا چه دستران ها یعنی درقا کی جان yani ماندنی بله ام جواتکی çanda nifsandın cemiyetine, arşiv metinin, kütüphane metininin tane demine destek. Evci dengbeje menin. Yani em dengbeje vak em bejin kesin vak dirokera ala kadar don jiberkom bu yerin diroke dakhana kelam o dedene cevate. Em misal edinin brasteji yani ev kelam خزینه که تزانی یعنی یال دیرو که دا خزینه که ملت ما از خواهی چعبیل دنرم جبر کدام تا کلام گداری کرد تهنه که جیان مسئله تهنه که جدا جدا دنره نیرین دنه ام بجن مسئله تا اگدکی سر یا ایرو ام گلک در حق گلک حسادا کسی ام بجن نوا شرد جی گرتنه آنچه هنه بویر هاتنه قماندنه ام وانا گشتی دو دنگبیشه آنجا کلام دنگبیشه دا ام وانا پیدا حسن اری کدار دکنه پیدا حسن و سر وانا ام خواتا چه دکن یعنی ام بیشن دنگبیشه حرم ما کسین وک نوتا رسو کسین نوتا ام بیشن آب شاکر کرم کور مثلا دما وانا گداری دکی براستی گلک در حق شهر گلی داخل و کمکشی زیلانی دا دوی خوی آگاهی مثلا ما مالبات که و مالبات کرم علی یعنی ناس آنها و موانا را خبر دا وانا بحثا اکی کرد یعنی بحثا آب کرم کرد چاوا ام بیشن گرتنه و چاوا برنه حبسه و پاش چاوا کشتنه او چیروکا مرا دور درج بحث کرد لی ما او چیروکا پیشی دا زانه بو ام بیشن دو دنگ بیش گهداری کرد بو و داوی دا یعنی ته مسئله daha baştır فهمده کی یعنی دمه یک بحثا چیروک نه که تزانی یعنی کا مسئله جبر کو دنگ بیش ما رول کی زحمت زن لیستنه براستی روله که مزن لیستینه از باورم واناجی گلک کشاندیت زانه ام بجن از باورم اوا مستوى حال و خیران دمکی ای سرگون دکن تنه کلام گوتیه دیه ام بجن سرگونی باشاره که دنه دکن لی اوا ایره که جناس هکنه یعنی هم اصلا دچه جم ام بجن جیه والیدیه ایره که کلام دبیجه اما دنگ بیجه آقا و بداجی بونه نه نیوی ما مسته یا براستی مثلا عبدال زینی که ام بجن دنگ بیجه سرمالی محمد پاشا بیه و همان دمی داجی ام بجن شاورمن دایی بیه یعنی گرانی که اکو اصحایه لی گل کس ام بجن دنگ بیج مثلا از کرم کور باش دناسه براستی وانا اصلا ام بجن یا اکا آقا نبونه او تشتت دبیجی او بریا سال 1900 وان چاخانه بونه جبر که او چاخ کرد حرم خدا جیه خدا خوی ام بجن خودی هنه تشتا بون یعنی ام بجن گوتن آنا درباز دبو پیور آنا هبو لی سال 1900 شنداتر از کارم ببیجم آغاتی آنج پاشاتی کرده زیده رول آخنی بری اندار کرد یعنی تشتکی ایسا هیه
سریا براستی ماموستا کلام بگو من لی و دیمن دنگبیجمه ماموستا اف دیمن هیجا چاقی وعده استرانه یعنی دهات سری کرانه اف دیمنی چاقی نیشا دکرن یعنی اف کی بون اون ناز دکن یعنی اوا براستی از ای tam زیده حاکم نینم نکارم تشتکی بیشه لی در حق شهر گلی داخل گلیه زیلان مثلا سرهلدان شیخ سعید ام بیجن برخودان درسیمه براستی جی گل کلام هاتنه نیفساندنه یعنی مرا آب جلیل بحث کر وانا مثلا سال ششته هفته وان چاخانه کلامن تاریخی برهف کرنه ایجا دما مهفدر خبر داده yani بحث هنه کلام دکه مثلا کسی ترکات دجین هی هاجا هنه وانا تنه لی وان سال داویدا براستی گلک کار هاته کرنه ام بیشن اف کلام همه گشت هاتنه دشفره وانا هاته کرنه و پاش جوا کتاب هاته چاپ کرنه دما مرا وان کتابانا جی دنه ره یعنی براستی جی وانا اونا نه بونا بلکه ما ایرو زیده بحثا هین تستا جی ند کرد جبر که آگاهی متنه بو yani خاص مسئله دیروکی هنن ام آگاه دارن هنه شخصیت دیروکی جهنن همه اسکارم بجن او چاخانه کسین ام بجن بیشنگ بونه و کسین ام بجن نوتا ایسان نوری پاشا ام بجن وک برو حسکی تیلی عمر بسه فرزنده بگ yani وک از کارم گله کساجی بجمرن در حق آنها ده هم مرد کاره بشه کلام گلکن yani یعنی چه لازمه؟ اوشی دیروک همه بیا وانا خواهی کری اف دیروک من مستعیم دادی سد جبر کو جیه کی دا نویساندن تنبه تن دمینه آخافتن yani te امیرو دنویسنن لی 5 سال بره کسی بنویسن تنبیه yani هر تش devki derboz بیا حتی روز ایرانی devki derboz biye wana ji kelam gotiye mesela em bejin raso kelame gotiye tene ey kelame bebeje yani navayı buyarı da cigirtiye yani çiğ nava buyarı بخو هیچ کریه سا گوتیه yani bana em bejin zede hani mesela ji dur ne bune yani nava mesela بخو da bune yani ez karım bebejim ام کرد دبی وانا وقت خزینه که بنرن قدر وانا هر تن بگرن لباس گره که ام اویج بزنن گلک دنگ بجمه داویا عمرخه باش درباز نکرن مثلا بجن مروه که نوتا کرمه کور یا بازی ده براستی پارست کر yani وی داویه ده yani اما اب حرام مگشتا yani بابا کرمه کور جی شهر گلی داخل دا جی گرتی و مالبات آنها بلایی بیه yani خود مثلا تنگ گابو اما نخوشا ملت ما ماموستا yani هم قدر ندنه زنیه از دخوزم اوی تستی بجن روزه که مثلا دیسا سروان خواتانه اکر کرم اکور سا هنه که مخواست yani همچین مالبات یا مکار یا پیزا یا دید حتی از دخوزم اوی تستی بجن مخیزه را گوت مت ام دخوزن بابت مرزل یا ایدی ده عرده را بیه یک اما مرزل آب کرمه کور بکن بی گوت یا تا بابا مرا چا دیجی کور yani تا بیجی کرم بک ما حقیقتا جی ما او حساسیت مالبات هلدا ما مرزل ای چکر و ما سر دا جی دنگ بیش کرم قلش نویسی نگاه تا هر بازی ده گورستان بازی ده هیه لی کس نزانه او دنگ بیجی و تنبه کس نزانه کرم قلش که جبر همسا کرم کور هاتیه ناساندنه سریا از دخوزم اوید تشته بیجم yani دیروکامه ای هانین ایرو بری نویساندن متنه بو اوا دنگ بیجمه اون yani دوی مروانه جوا تاریخچی بونه yani
يعني ماموستا وانا ديرو كما خاي كري يعني مالا وانا رمى وانا بكي سكره ماموستا اشوا دوينه مجارا ما بالا قالك كشنده قالك برسي ما انا قالك دنويسنجي واز دغازم يعني وان بخونم جي يعني ونقالك جواب وان برساجي بدن ماموستا دوري سرادي دنويسه دبي ببرسه و از دمیزه دوی دولت دل هبو گلی بارزانجی قربکه او چما او چاوا بود دوی افتش هنه کی بکرتی نما گلک پرس هنه ما مستا يعني او از ایرو گلک از ایرو گله که خوشم او سپاسیا خودت ما مستا روشن بیر هلبسوانی ما ایان دمیر جگنده کی نه تخمین من اره ایان دمیر يعني إيرو ما تماشا دكا وقالك برساجي دنيتا دويجا جاب كرامة خود قريب عسى بويارا شور و شاوش أفندي بكي شور و شاوش أفندي هلبت أواج هري شور مواد شاوش أفندي بحثا يادك بله كي بيا يعني هواله ما پیشین پرس کرد یعنی ما گفت دولت تنه خواستی برنامه که هیه که دورش دوی برنامه ای دا پروژه ای دا خواستی ام بجن کسین کردن جیوار بونه تایبت حرم کردستانه وان درنا همیان ام بجن گورخه تنظیم بکه یعنی تشتکی نوچه بکه نگاه هنه جین هنن وان درجه بویرچه بونه لی اما که باش نزدانن یعنی زیده نهاتی شخلاندنی اما مگوته یا گلی داغ 6 ساله بردوام کریه یعنی شهر گلی داغه و دولت 6 ساله بردوام کریه و ام بجن ریخستنک هبیه و ریخستن جی 6 ساله شهر مشاندیه یعنی دمکی گلک دریجه لی هنه جینا جی گلک تش بونه براستی ام یا آگاهی ما زیده تنه یا جی اول زیده در نکتنه پیش یعنی سابا یا از نظام یعنی از راست نهاتم گلو در حق ای حرمه دا تشتک هیه تنه از ای نظامه که آیهان جی از سلام حرمت اخش جردشینه او بحثا شویش افندی دکه بحثا سوری دکه اما مسئول براستی باش فهم نکر اما از پاشی دکارم ام پاشی هفدر خبر ده جبرکو مجارم هنکی جدایه اما چوخ که هن را خبر دن و ابی تشتی زمان برز نیات از نه وان پرسا دنیرم و دویجم چقاس کار لازمه دیسا بکرن چقاس لیکولین لازمه دیسا بکرن یعنی گلکن اف کنکجیجی یا وان درقا وان مروواجی وان قماندناجی دیسا گلک کارگره که بکرن مروه کلبت از بره که دخوزم تشتاکی بیجم براستی دما ما خواتانا چکر مگلک کسی بیجن نابدار راجی خبر دا وقت ام بجن کسی نوتا آب جلیل هی سال 2070 دا ام بجن روحات آلاکم دهات بازی ده محمد بیل تکین تاثیر آنها زف سر میچه بود زنه دیسا اسماعیل بشیر چی براستی اکبو 12 سال بری دم هم چونه جایی یعنی ای بخواه هم نویس و هم جی مرا گوته دو گوته کرد تین مرا دبیشن وری بو ملت اکیلی دو گوته میجی آنها رو گوتیه که از تا کار اکی دکم از دنویسینه لی دوی اون یعنی ایرو کار هری باش اوه کو و کرد یعنی اون جوانه کرد اون راهلن تیبه که و هر نگنده اون هر نیره که مثلا انبیجن نیره که سترانا چیروکا تومار بکن و اول زبان ملت اوه گلک باشه یاد دیا دو گوت هپیونا کردن که تبل برخدانا خوشکری بونه شیخ سعید بیه آگری بیه درسیمی بیه یا گلیه زیده دو گوت هر نوانا را باخفن و تومار بکن وی تشتیج نویج نه پشکوه خه دو گوت یعنی کار اوه هری مزن اوه جبر کد گوت او انسانانا پرانه گشت امر وانا آیدی ده هاتن امبیشن سال داوی
برکه امنا نشن رحمته دبی من هر وانا تومار بکن اوا تشتاد گوته نگاه اب گوتنا یا قدر 15 سال 20 سال بری گوتیه ای روزی از دیس عین تشتید دبیجم یعنی یک مره بیجه یعنی مرد دیاخ مالخ بابخ گندخ مرد دکاره گلک تشتا برهب بکه جبر کو گلک تشت ام بیجن تی بیر کرنه یعنی اما هنه تشتی هنن نبیر کرنه او حتی هم سمعر رهه یعنی دم بوه ام بیجن مرا ورد جیه که مرا دوان تشتانه هره اف تشتانه مرا دکاره پیدا بکه و تومار بکه یاد دیاجی براستی جی مرا بخوزه تشتی که بکه سدی سد دوی در دور خود بکوده اما ایجی ناکن يعني مثلا مالباتا تبدا كاسك راضي ما ورا ما مستا يعني زاربوتنا ما يعني بهم بيه سينور تننا ام بارو دكن وكتاسياوي تشكاندنا وي تننا نماجي راستي جي ام گركي بارو كن بينن توبكن ايدي بار باش بشرا دبا پرتو يعني نشر نام لي هبه ايدي بي برافري هبه بي خوي كرن ما مستوارنم دي سواغا نسر مجارخه درقه كم كجا قالي زيلان و پرتو كت اماده كريه راستا او پرتو غوانوف كريه اسمان سور يعني چما اسمان سور چما واناف كده سازمان سور و يعني چت دا درخه چون دیویژن يعني بلگه فیلمن یا تومار کریه نویسیه يعني چه درخه پرتوک درخه دانه دما امریکه ما کار دکر هنه شهاده هنه پیوه خوش گوتنه یعنی آها ام بیشن ام سروان پیوانه گلک اگد بون یعنی لهور بون دو بون و مدگوت یعنی گلو اوا بره که دو خوزه چه بیشه یعنی گلک با کش بو یعنی نبا آخافتن خدا اسمان سور آپت هر ناس دو گوته که اسا انسان هاتنه کشتنه اسمان سور بیه یعنی اسمان سور نوه لی سوربون اسمان کشتنا انسان یه هرمه اسمان خستیه سور یعنی بحثا یاد کر یعنی او چوخ دمره آختا کتابه که بنویسینه تدفکر یعنی مثلا از نوه که چا بونم برا مثلا بالا ملت بکشینه ملت بجه یا گل اوه چیه چنینه نه اوهش مهمه گلک نوه پرتوکه اره ما او چاخ نوه کتاب آخه نوه برگسل آمجی یعنی کتاب برگسل گرکی نوجی اوجی بوه اسمان سور کتاب من اسمان سور دا 11 میر شاد هنه یکشی جن هیه یعنی تبایی 12 کسن ایره که دا مثلا گلک کس هبون گلک تشتی انترسند گوتنه یعنی از چا بیجن ترم یعنی مثلا عبدالرحمن گربوز گوته یعنی 27 اقربا مه هیه اونا گشت تبایی هلدانه گریدانه و کشتنه دگوته او چاخ یعنی ببخشینن دگوته کوچکا سه اصلا انسان خارنه دگوته مثلا جسد خارنه اگ بونه یعنی هار بونه یعنی دگوته که دیدیتن مثلا رکفت کن اونا مرو گوشت مرو خارنه یعنی هار بونه بله داوید دگوته یعنی اوی دنگه ما بهن دنیای بنویسینن و باشش دگوته کانه عدالت کانه یعنی اوه عدالته ترکی دگوته böyle şey olur mu? Yani tişte be yani böyle olur mu digote? Mesela o ki denici Abdülbaki Çelebi hev me bahs kır berasti ay tişte ki digote yani digote gund dema ekrin şevtandın insana navdacı şevtandın yani bahsavan ekana dikir
براستی مرا زعب اکتو یعنی دل مرا زعب ما دیشه مستا ما مستا ببورنا مورا و چا چاقی تا حق استش گلی دکرن حق است قماندن چاقی یعنی مری نکنه جارنا زانی گداری جی بکه اما مورا مری یا لیلا خانه باور بکه امجان پرانی وقتا ام دگریان یعنی ام وک اکیب اکید چون حوالا می کامراجی دلین تقد گوت بسن دقیقی بسنه دما او دگری ام جی دگریان آنجا ام دگریان حوالا می جی دگریان جبر کو تشت ایسا دگوت یعنی مثلا ما تشت ایسا نبیشتی و نش گداری کرد بو یعنی هر کسی ام بجن وقتا چیروک وقت دگوت تشت جدا درد کرد یعنی اما تشتك ياليك أبا تشتهو أم خمجين دون أم جانا دقريان لبس تشتكي هاجي هبو أوجي أم بختوارون شادون ومخشاناز دديت ما تقول تشتكي يهر بنا عرضه أم ناهلن أم فيا قيتكن يعني ده أم ده تشتا ما هفرد دجي تزاني يالي كده تبجيا چاوت دگری چاوت بختور دو یعنی اول تشتن نوه اما ام بون براسته ام بون یعنی از ای روزی یعنی دفکرم یعنی باشه کو مکر یعنی بکی من نکرجی نگاه من خبر نداده نه کجا نکو باشه ما مستا نکو باشه یعنی اما کاری که پیروزه ما مستا لی گنج من لی ام چاو دیرو که خواهی بحثم اگر واچه نکره اگر ننویسن اگر سترانت نبن اگر تن امی چه دیروکا خواهی بحثن امی چه هاش دیروکا خواهی بن اون دیگه هم گر که بیرا نکن اگر کم پیشی بسابن چاق بیرا جی نکن گر که یک مرا بیجه یک گر که بنویسه یک گر که برم که چاق هم بیرا جی نکن اما کاره که گله که پیروزه و از دیسا دیجم سرکفتی نواره بخوازه تشتا گدن ترابیزم میره که این اول تشتا مرا گوت ما قید کریه نگاه ام بجن اورجینال کاسات جمعه دو گوت جنک هی نوه یا عادله دو گوت ایواری میره یا جر خبر ده گوتی مرا سوی هنه تسمش چه بکن اما سویتر زارا بهلن اما جنو هلدن هرن جبر کو ام زارش خورا بهرن یعنی اما ونه کشتن یعنی زارا گر که ام بهلن دو گوت ایوار بیه قيزة عادلة هي النوبة يا محبات تقول محمد قلت داي حوالي بين بدنا ما بخن تشابه ونا يفاري ما به لنهرنا مجبرة كي بمرن بالي ام حوالي بخن دقوت النوبة بابا محبات باكوية يعني دقوت جرى بكرة أخو قلتنا دقوت باكو جي خد الرابية وقري قلت يا ولا هيجي الزارخ برنادم و از ورشن داتجی یعنی از جم زارخ بسنم یعنی مرن جی برا مرن و یعنی تشتی ها آکیدنی جی مثلا از دیسا تدبیر ناکم ای بحث رابعه دکر دگوت یه جیه که دا بمشن لی زارو گرکی نگری جبر کدنگ هر اسکرا یه جبانوانا باشتر ناه یعنی دوگوت رابعه همی کسا گوتی یا دنگ نکه دوگوت رابعه اسا ترسانا دوه زاروکه خه خستیه چچکه خه دوگو حوله نهریه دمکشن داتر گده دستی آدم بریه یعنی از نزانم یعنی افتشتانا مگشت یکو مگوداری کر یعنی زارا مری زارا نکره بیجه جوان تشتا یعنی نکو چاقی ببینه مثلا شاده که می دنی هاو شاده که می جن هاو مرد گویا از قربانا بم دگو خدا ما هاو اما ستاره ما تنو گنده مگش هاو دن ایجا یعنی اصابو ام منو کار امجه یا زیده بسنه یعنی از هیچ نگاه جانا گل خمگین دو مجر فوتوف هک نکارو بکشنده یعنی جبر کو رفشا یا جی باشنینو رفشا ما جی باشنینو آب جمیل هاو جمیل توملاج ایجی دگوت یا ازنده بومه یا زاروک بومه یعنی
دگوت از زاروک بومه دگو نزم یکی هاتی هم دستم مدا گرتیه یعنی 3-4 سالی بیه یعنی دیجا گوتی خزال وره من جمیل ترهانی ده اول دنگو 8 سال 9 سال درباز بیه هی گوه مدانه یعنی دگو ای منه برجه دیوم حال منه چه بیه یعنی وقتش تبی جکی تزانیم یعنی از بخوزم یعنی چا بجم یعنی مگلک تست گوداری کرد براستی جانا ند هاته یعنی مرا تحمیل ند کرد زانه یعنی از دیشم یا جیانا مده ترامبا هری مزن مثلا خباتا مثلا گلیه زیله او یا آگریه یعنی اما یالی که داشت از دفکرم از دبجم یعنی باشه کومه چو امنا خوتانا کرن امیروز خبر دادن او ایروزی yani ama belki bavkar ama zede tişte nivîskî me re nehîst ama yani qas xwat axir em civat axir millet axir kitêbxana re arşîva re em xewat axir bihêlin ev jî nizanim yani kêfxaşiya me dibe yani her çiqas jan jî tê de hebe xemgînî jî tê de hebe ama yalî ki de jî baş e ku em ne tiştana têne kirinê ez tenê saxi nabêjim saba hemî kesa dibêjim yani baş e ku însan van tiştana çê dikin lê divê me re evî karî berdevam bike yani birastî me re berdevam neke Mamosta yani Pirtûkava bi navê Ezmanê Sor yani neşrbiyayî yani û نحن سر چکار دکن و من گلک دیمه جی دیتم که داره پرتوک تینا امضا کرن یعنی اما کتابخانه داری پرتوک تینا امضا کرن و گلک مروف تینا گلک خاندکار تینا کتابخانه و پرتوک آده کرن یعنی نکرن و چاو هم دکارن پرتوک آوا از من سور اگر یک تماشاوان من نها گداری هم دکن اگر دغازن اوی کتاب دست کن yani çava em dikarin evî kitêbê hebin yani destxin yani bikirin. Yani ez nigat birastî naxwazim evî tiştê bêjim ama dê tiştê gotinê gerekî bêgotin em xwe diçin du van şahada digerin bê ereba xwe diçin bê pere xwe diçin hemî derfet yeme bixwe ye em tenê vana deşifre dikin dinivîsînin bi Kurdî dinivîsînin başê don didine hevalek de hevala evna ji lê dinirin gelo kêmasiyê heye tune başê ji endone çapxane û em perex didin kitêba xwe çap dikin îca wexta em kitêba xwe ji hildidin vê carê em tenê mesela hinek wara em diyarî dikin û hinek wara jî em bêjin cana roja edebiyatê çê dibin roja em bêjin hevnasîna em bêjin bajar çê dibe ji vê carê jî em wan kesana re dêjin me xewatekî ha kiriye kerema xwe ciyekî bidine me em ji wan êrekê hema em xwe re 5 dê kitêba xwe em bifrûşin bire kitêb were xwendinê îca vê carê dema em hene êrekê jî dîsa em pê derfeta xwe diçin êrekê pê derfeta xwe têne êrekî daha me çi firûtiye cana jî beşanxane mesela me re tişmişte amade dike yani ez xwe ciyekî me bixwazin ez diçim êrekê ama ez vê fikrê da me ez dibêjim erkê qed yani kes nexwîne jî ev bextewariya min e ji bo me problem tune xem tune ya didiya îsal hinek kara me zêde ye ji ber ku ez îsal em bêjin ez ê kitêbekê çap bikim wek proje van her kitabana berdewamiya vana yek jî em kara belgeselê dikin divê em îsal wan belgeselana ji biqedînin ji ber ku dema derfet tune be kara 3 meha an jî 5 meha di salekî an jî sal nîvekî de çê dikê kara min berdewam e ez ê kara xwe jî bikim birastî gorî berî jî eleqek jî heye gelek kes gazî me dike gelek kes mesela ez zanim ji bona van karana hirmetekî mezin me îşa dide û gelek kes jî kitêba me jî distînin birastî nava cemeta me de hinek kes henin erê dijin em tiştekî nekin ama em yala kitêba da tişta bikin vî gavê reşa me ev e yani
يعني اگر یک دکاره اوی پرتوکیجی یعنی بستینه دستخه گرک کتابخانه را یعنی چه آمد به چه دکاره نموی پرتوک دست بخن مثلا گرک نویسی من تخمین من هنرمند ما هلبسان ما یعنی نویسی بو دگو ام کی داری دکاره نوی پرتوک دست خن یعنی جی گرک هر یک جمعه دوی پرتوکی گرکی بخونه هنر تجدید يعني مثلا تشتي چا زاني ام بجن اوروپای بازدی که مه براستی جه حواله که جهات هجای از دخوزم ناویجی بدم نامدار چامله بل اجی مالباتا که براستی یعنی جمع مالباتا که مالباتا سیاد شامه بلکه اون ناویات زانن رادیو روان دای کربو او هولندای دمینه کنگی دماته بره که مدبینه دمانه جی مثلا دبیجه بره که جبونا ام بجن حوال موال اما 40 کتابی 5 کتابی بستینن نظام 20 حاو بستینه سبده هناك حوال اهاد دکن یعنی ام بجن آلیکاریا خیلی دکن بره که جه هناك حوال هنه طبی جبومه از یال مادیات دفالان یال پرادا از تشتکی نفکرم یعنی یک بستینه نستینه جبومه خمنینه تنی جبومه تشتی هری یعنی ام بجن باش کتابه درکتیه چاپیه یعنی اوه اما حواله که بخوزن بونه خواندوانه بونه خواندوانه بستینه انا تقارن مراتي كامنة تكيلي هذا مطلقا رياكي بونم اك بكم يعني هذا كتاب بكجمنا وانا سپاس گلک ماموستا یعنی ام سپاس دارم بونه کردو خبرتاوا راستی جه اوا کاری که گلک پیروزه از نکو بونه کردواجی سپاس دارم لی از ایرو گلک سپاس دارم و که خوشم واکی هم بونه میوانی برنامه من و سر بربان کتیوی راستی جی پر سپاس دارم لی گلک ایرو نویسینه مرا گلک ایرو تماشا کرنه امی چند هوا بخون از راست هوا کی واده جی دگره لی دیس وانا واده اندا کریر ونشتنه و از غازم وان پیامی وانا بخونم اون گلک دوکی پرجی هنه وان پرساجی انتقادی سجاره کی جواب وان پرساجی بدن ایان دمیر دنویسه زودا من ماموسته یعنی ندیت بو گدار نکر بو از ایرو گلک شام اکی ایان دمیر تویمیه ما تماشا دکه و دنویسه جی از زیرا تندرستی که باش دقازم ساعت قوات عمری دریج دنویسه خامنینه پرتوک دکه و ناو آرشیوا کرد و کردستانی اف گرنگه راستی جی اوا گرنگه یعنی گرنگه بونا ما خواندوانا بیماش آخر دنویسه که ماسیا ملت اوه فکر ملیتی تنه راهی کردی کیمه دوی نامه دا نماجی افتش چی دوی لیانا نادری دنیشه ایوار باش لیلا خانم میوانی تا خیر حاتیه خودی خیلی بده واجی گوهر ممو هلبستان آمد دنیشه بریز نهاد گلو دولت تا ترکا تر آستنگی چینک و بو کارو خبات انده یعنی آستنگی چیتکانی چینک یعنی دنویسه هنر تجدید اول بسوانه ما و دنگ دنویسه خازل او کتب هر مروه گیمه کرده بخونده هاجل ایش و آزار زور و زحمتین که آنین سر الملت هیدها برفره به بحثانه و از نمودش من گله گرنگه پرتوکاته چقدر وزیری که نیاز میرزوی دنیسه ایوار باز خوش که لیلی از خیرات نمیوانی وادکم خودی خیری بده واجی هناك زو محمد شكمل جنسا وصحت خوش به دنگی دلی واجی صاحبه خوش کلالی و ما مستعین هجا ام گوتن شهر گلداخی هلبت سانویسیه جا بریز ما مستعین اصلا زوزو نوز گره که حتی سری بخونم چه نویسینه یعنی اون زوزو دکن
فاتن تیمر دنیسه حرکتون جوارا دقازم سپاس گلک یعنی پرسین چاقی هنه وان پرسان بیلن حتی سری هم بخونن برام ماموستا جواب وان پرسا بده عثمان علی عثمان ایلدریم دنیسه ماموستا نیاد گلتاکین بو که دو خباتن تست پاس دارم سرکرتن دیروکا گلی زیلان تراژیک مزنه yani test u berbank te dese sedem çi bu sedem konkuja geli zilani çi bu mamusta elbette tene giştin be kurti dise care ki beje sedem ve konkuja geli zilani çi bu be kurti و اگر دیسا پرسانه برا پرسنا علی بکرم خواهون جوابی پرسی بدن البته پاشه دیسا وی پرس پیش دابی پیشی خوشکا گوهر مامورا سلاو و رس متا هنرا تاجدین را سلاو رس کتاب متا تاجدین متا هنرا تاجدین و گوهر را شانده بو yani هنک آستانگی البته هنه لی مسئله اوه کو دما کتاب چاپ بو ایدی daha مرو و اک دا خوشحال دوه آستانگی جیه خد دهیله بختواریه اما مسئله چم آسا بو و گوت سالا 24 دولت نو داده دامزراندنه yani وک گوری وانا مثلا دو خوزن نو ده هر تسته تنظیم بکن و حرما ما سرحت امده بیشن ایره که دو خوزن گله کسا سرگون بکن اوا سرگونه گله کسی دشنن سرگونه لبس برای ماها برای حسکه تیلی اوی تسته قبول نکه و در تبه خدس پیره چیای آگری yani en bazide çiğ agar radejene glidax gridax debese çay gridaxi eri jberko evo çiğ ki piroz jbome em cana son da mezi der haqa glidaxi heye em cana son duxun em dejen yani bevancota glidaxi demayre ki da gele kestene gele aşirtene tevli şer glidaxi dibin u qadar 6 sala berdavam doye ev konkuziyo geliye zilan çaba yani sedem çiğ debese ev şera'e ama devlet dokuzı ki mesela en bezin millet avan derine çarptırs bike u bira millet car kadın tiste aha neke sedem heri mezin eve tiste ki acib eve ku yani ev kesi hatine kustine yani mesela kesin en bezin de sonra da silah habune hem beri devlet şer kirne tiste ki sanine ano gündine en bezin kar mala xçe kirne و اونا کسانه هاتنه کشتنه اره بلکه هنه کسی نبیجن اندام شرگلی داخل هاتنه وان درنا چالاکی چه کرنه قرقول نبیجن اسکر کشتنه یعنی اوش گله کیمه زیده سا نبیجن اکتنه داوی دا او کمکوژی تی چه کرنه تنه روزنامه آنها دا اسکارم اوی تسته بیجن دا بیجه یعنی قدر 15,000 انسان روزه که هاتیه کشتنه نظام آگدنی هنک خبر دنی دا دبیجه همی درگش بیه مثلا جسد یعنی داوی دا سرگونی هیه ملت آویتن حبسه وره که جدا ما مراد لیدنه ما مشتبه بورینه لیتا یعنی بری خبردان ما تدکو چاقی ملت خواباندن اسانینه یعنی گازی وانه کنه آنینه بله مثلا دولت قراره که هلده ده ev çok gunda da muhtar henin. Muhtar olarak gotine o ne? Yani devlet hacmara ve benvisine o ya kimlik o bedeve. O ne başarı ki hene malakı gundağı o ne karahı benir. Millet rajguti ve akta dama o ne devimon خامناخه باش کردن زرزی و چه گشتید بام نسوتیه و پاکش وانه devlet bijmire u paşe herin ama sanabiye dematene gişte berhev dikin gişte dinin beşaş gurdan dinin hene cin henin nagoj dema mera her erdişi ciye konkojiye mesela bijin u wandarana insana gişte katil dikin yani o katil dikin
بله يعني مامۆستا gelek spas ez dînim çaxê yani dîroka melet di pirtûkên te de cikî yani giring digirin pirtûkên te de û ser van tişta jî hûn lêkolîn û kar dikin û bawerim hûn ê dîsa gelek pirtûka binivîsin û gelek belge fîlma jî yani berav bikin ez vana serkeftinê dixwazim. Ev karê dijwar lê karekî balkêj da ez zanim gelek dijwar e lê karekî gelek balkêş e serkeftinê wara dixwazim yani dixwazim çaxê ev qaniya vê dîroka me ticar neçikime yani millet pê behese millet êşa xwe û zarê xwe bizanbe û qîmet bike mamoste. Yani اجی بری هر تشتی جار کردن رئیس و حرمت خ پیشکشی و حواله و دکن و متکلیف کرد و اف امکانات در فتا دامه از بحث خوات خ بکم و خوات مکریه و یه از بکن از گل بختوارم شادم و برای خود هر تن ساعت قوت بدوه براستی جوان بویرانا دبی ام جارا بیر بینن و اونجی وان کارانا چه بکن از گلک کیف خوش بو یعنی برنامه جوره اون چه بکن از گلک کیف خوش بو ببخشین براستی از بازی استانبولی نبوم در و استانبولی بوم جبونا ام بگیجن برنامه تا ام هنکی ری هاتن هنکی ها همه از بجم نیف ساعت به 40 دقیقه ما بو از زیده جمخ آماده جنکر بو جبر کو دما تمر گوت از اف چاخ دبر بو که ماسی که مجه هبه از دخوزمون ما عفو بکن و باش بنرن جار قدن کارور سرکفتن دخوزم سپاسی و دلو جان دکم مامۆستا جان ez paşa xecilmewa min pêj da jî got û ez zanim çaxê hûn gelek mijûlin çaxê wadê we tune lê ez dîsa carekê ez dêjim spaşa cenabê we dikim wakî wan mêvantiya me qebûl kir yani hûn rê dabûn jî lê dîsa hûn tevî bernamê bûn ez wara serkeftinê dixwazim dîsa dibêjim dubare dikim karê hûn dikin karekî gelek pîroz e tenê bira yani خدای مزن چند دیجی برای حق قنات و حرکت بده و چرا او تشت و دایه پیشخا برای میاسد به او نیت و دایه پیشخا بونا ملت بونا پیشدا چونه ملت بونا دیروک ملت بونا یعنی ما چرا دخوازن مجیمه بکوجن او یعنی چرا او تشنه کرنه یعنی از وارا سرکفتنی دخوازم از تماشاوانی اسپاسیا خودت ما تماشاوانی ماجی چرا ایرو وقت 2 ساعت امرونسته تجار برنامه ما اصلا دریج نبیه راست بیجم اری 2 ساعت وقت ساعت نیم اگزاتره امرونشتن و گداری نما گلک مجارک بالکیش بو و گلک مجارک انتریساند بو سپاس دیسا جارکی تماشاوانی مراجی و واراجی ما مسته و حتی یک شما دنیجی تماشاوانی ما را ساخی سلامتی و همه را ساخی سلامتی دخوازم دیسا حتی دن خاطری با